baru fasui Betul. kiriso nore koyer betul na yo chon nom chikiri o ko na dili miore ban tukure na por to era de ti fasum ara kiram mai macam benda gini aku keran rompan nang lawan pan wewe tiga ni pada saya pada kiram mai comong arawas regat fakat vein napa Petrus outward moral Petrus wali disir nge ini kan comong so kiram mai titam tengol ya nak bisik dia tu orang akan parmacen kata sisika Mayor kiramwe, mayor papa non iyewe at samone. We will para pas sevari barat kopongari abi medicine abi anniversary ideidan abi medicine. Radande. Jona tete ram sorong amu cun ke. Iwe ipuraya iwe. Pengang tron saya sama tron ke. Ipuraya mo soro non group. Ngami bupur pure mo tukar ngani pure ikan nung ya pure mo to pure beri ke me pun terkuita sakke ngisi pokon medicine pure angayan wan poron cecewe ke si boyari aker nom faro kan ran ko tong me taw e kan tong ngeni ferivan era kapasi bari pon nom ferivan osa pura ferifar ngai fai tom ka warong non ha ka karya pedimeteura Petrus kera itu keren satan ina pun akan raruan por ina pun puremo por muta tanga ku siuri kapasen pun sap mo ferifari kana inga si orang en meidan non na kiri ferifari kan puabeya elina namon nate Bye.
Kristo mariti sabat kota nang esapmut. Siapan puede non sarvan evira fön ran ngini kit siapar saparat ende di Kristo bun. Evan son memurin ngapan mutada me par fitsigina si par rof fagari kapan. Sagwera sangangan tufagan ne par pusirata giai de firat. Ye pusin non nomun marat kitor mariti. Me parata giai tai kaparan dinga ace samon biur sentekia esor sokun esor tapira. Kristo. Sapa sepuran kapasarari di seri busuk kapasun god nari rani karai. Wamefi aya mutronwa teman tespifa. Ewe kiek me fokur para tre bud kapasun god ngeme arallar ngeri busin muchefan. Church. Lare weekend sia tufen feridan e fanson me ateteba. An God die merch kirkiret smetong me par sapa saprare palan pusiran faithfulness ka aduguruk pun rabbit 2 years sia dori mona sia dat sabai gadai muchven me for me visita renti ben God atun saprare para mercy minne an God muchen me pan ne fidan arvas Kristo Paulus eventron mamak eventron afaravat amakke eupuk nar pusiran gulun kot gen miver akurangani emwering ni poye mete pomakke feridan church mwitchevan kerai sia sufen fendan church anniversary buburu akan cheberi mevian kot abara chamangani mayor par ekiek feridan mwitchevan amerotre pamutun pan pisefari kapara pasasefari don irani kerai Lan mwitchevan kalonse mwitchevan office a planted establish ka par sopa sopre mer ngri por aben mer a or sokun ban maun abarfis pun lare fan son ra planted ka par fisita ke mwitchevan ban ekotron adin listora kan ko ta no ir mai pung emen menei Paulus akan para risi tromong mwitchevan lanan ko no ir por afisita ngi kamo yen sapal seri Paulus Paulus may makngeri. Sokun na tata par fisabu putere par ausuk suka mwitchevan sodeng non adun. Merin akan philosophy. Merin philosophers, the lovers of ideas. Sovia. Ekorakan sari tipacem. Rabari dari philosopher arba sirmi tipacem nonar ekiek. Rapusin para gigi veriter weer mit debattem. Ye popun ye aragang lipuan rafen rong mesire po poros ani ben Jesus Christus haven fought me pan tuk iwe parir tron berweri por pan mutchen wate para pisinar ke philosophies ngara mutchen para sukura po pariwe poros an bune par agasarves. Lane we fanson medicine Rafael trauma arbes sirin por pisin disappointed nonar j fiti trauma mason and philosophy Kerapor kerapo esepon answer ini por pusin aro suku non marawe. Ye menen Gnosticism ga pusin pare menen ke philosophy ke pugunan non kapasat non bukan prefer pare group non watu. Ye aro rabu putere pon au susuka muichevan menen kanose. Karapun ko the subject you create the created ferivan. God may pan use palakot lesser angels ika spirits. Ngarapat bisirang fendan irapan apetra di par furry ferivan. May bung, may mera, may fenor an account of creation abusin magnon kabasan Bible arinan notes Bible punaperata bun. Even the Creator, the Triune God. Ewa wisen furry urusan ferivan pandang. Weye pare suku. Heresy. Sukun asukun mei tokoro asukun mei di puaking agari pa unna agari nanda ngari kapas mei pung mei wana charnga awon putera ausuk suka kiegin pue para tatara pan marawan sodeng para ngang fentanat sabo. Secondly, pal pusin choose. Pusin resus irabar sabur pan kapas gari sodeng pan moy chevelan kalos ngarabai senaf. Senna po pachaginaw sinang langon maraw semut ngapal chachemi de chutaisim
Eu pan diguruk non ekosukurar sukun ar digur tron Israel ne. E pupari kapat ngeni for plus for pe pa nava ngeni marau semut. Ike mo rumene ne kemi fisra ko falso. Iwe usun nga puputare pe pan atoka ekigin pan ko saurang me pan apataro armutun atrotun non mucheferika fadian Jesus Christus. Pun aparo suku arki ren ko sukun par teachings pe patorong merigun. Ike menene toe nambaun pan mauren muche falare fason di ban rafen pobutere fat me pan sobrare pan mer. Nga vise case of kun. Lan in a book lan first chapter I want chapter akabasu sume mi poputare po per tu Jesus, it was some creator. Where he was tekian, learn ye Christ. Chomong wagisin rafort saidan ngapauris di paramake. Ye me fokun Christos centric me sen long ane po centeron ye Christ. Ngeri muchefan. Ye ayewen sabon kasi bukan ngeri ngekonian poros sunu sen Christ lang kukan tekia. Atapo to second chapter or one chapter nga forces ni faru sun eme te gia afis an natama puera po ye Jesus Christus nga lerian menangorong atro sen marau atro kana marau semut. Third chapter asa po sabudo atapo to nga ngika nga muchefen believers body of Christ kit soden muchefen nga mitspurifer. Ewe sire Christ ewe be te gia Marawani wasukun marawami server office bukti na sire Christ on second chapter, you third chapter a feri dat se sipure popudari masabura de pueri ya wewen ani maraw Christ non marawch. Sipule live accordingly ngari ewe gospel ngitron ngasue a pueri ifa non nomuch non eiran larifanson nefiran ikewe sauguding non ngudut mepanenan fanson. It's me to anticipate the second coming of Jesus Christ. Satu nu diwiti ya farson diun sebab. Iwe ye ipopuna gore torong na ewokisin. Ewokisin amina chair. Iga pa anari poputewan ru. Lan aruan chapter. Iga sabon ru wokisin tiu par engon. Wanari apesa. Pun sokun God medicine Anom lan Christ libuan marau on fenivan. Sokun God medicine anom lan Christ libuan marau on fenivan. The fullness of God. Nonom lan Jesus Christus. Non boyawadun Jesus avito anom on fenivan ngamay pun truly God, truly man. Ewa kot arabas kot amuta de an fito ika ewa kot sama sentirado pun feri dat pun meio rato supang wante si servicing ini arsi potogari agundu wan pusin mesana utinch. Christ hour. Ye libon pori sama tang kapas ngeri saudang parane ani par pusin an ke John akarong akau sukun poros meman repente din sire pun esor mana esor truth American trak pusin Christ lewa kapasan iman Jesus Christus. Pun sokun God mention non long Jesus iklan Christ duban marawan fenivan. Lano fanson Jesus mo irapeges nge Jesus SOS me God metro God. Ngabuta te women may been authority udi teman trot tipis ngan leliat in our state on our behalf Jesus marawan irapeges. Nge por God chak. Manen pusin non. Lan sokun God medicine, an attribute, character, medicine potoni apesa ikamor sa fokun naf ngeri asti batrebeti. Kisi non sokun non nomun God, non sokun God medicine ra pan non nom non Jesus Christus, lan we farsona nomon ferivan, tore farsona meloni rapedes. Ye ewendet. Yue sapa-sapa orang kisine mo. Yue non Christ awadongani manawani manawmi research. Awadongani manawani manawmi research. In Christ
Lord Jesus Christus. Siadori ikasiayari eu marami uruset. Fosun druk uruset. Budoni awe rukabas refiran. Diban kabasun druk ada uruset. Pigi ada force, eu force complete. It's not perfect. Farakot sibupan negeri sibutan para awe force uruset wala sipurama perfect. Ngayon, kapasang ko, the cerebral force perfect, nga rapon complete. Puikawan niya, may tseperi ka na, o kitsorang sa elatin church and sorang, ren marawat sa, pagkatani ni Christ. Nga tseperi ito, pusi sa Moses and perfect. And may dugu, ewa. Siya to non-nom, nani-furifan. Nga mo elatin o sa church and sorang, nga esap mo perfect. Nga medei body sama cana pasami ki nga complete pun emotion force fentanan usuk ane po peru ni na usuk pun rapun pesen naf Christ esap Jesus to capable plus diga esap fan Christ we para uru situ an feri dan ferivan ye po pure par fitgeri nga si po par apachata met si por ku pure po kapat fer nga po anava me uru sang ru kom ke po ani mara semut Ipo pun eu keyword Pauli sa kapasisusun na kayo completeness. At eri complete lang Jesus Christus. Di pun siya eri manasamut. Pun may fitching ni po yetiban ko. Pues sore wihan ko ta firi mere po putan. Pun Bible apal kapasisusun ko pun feriye laman ko datsak po mere po putan an ferifare po kapas po fis. Ubunye rentiban God esorot esorman American Christ eboar ko ye po melo fentanat tibis ye wen ngeri sokuro suk me po or ikarar me chen po feito nga paror wetrak sokun ika po fitu sokun rapan po puta meres man mu cheven nga me po chen or ke sokun au suka gospel in Jesus Christus. Kaya, amo para chama severitas si puwato. Ngeri church, mwejeval kit ilisin Jesus Christus ewe body, ye. Our completeness ng Jesus Christus, ika pugidan Christ. Our complete non Christ. Ewe suku-sukuan nga mete pal kapasite wa paulisara. Ese pal churor mete pal kapasite. Pun kot akan wato Jesus Christus pa Christ alone. Christ. Wese paror mete putran pachete po enna fangau ena gospel ikana good news. A complete. Gelai akan mencerah sopara fanson trufera supupan sar seveng diun sever ngetetibi. Puki safan complete non Christ. Puidara mau natron pan fisikala. Weye wewen liwana kapat severe keru kisin nebukudan afata wera sokun God mensin rapan non Christ iga Christ ni chone ani tok sokun God mensin ngeri para mero fenteras tipis inan abus busonas tipis apa ini tipen God atang ni kitspukun Jesus ewe mero feritas acip tipen God ngau ni kunung ni get wewen nare wewen pangra siatuk fokun ba declare justified non Jesus Christus. Liwan Christ mera faritat ngeripat sia itu Christ yerakot atraga ni kit puran ngeri kit sacha kuriti tron bung non Jesus Christus pagitan Jesus Christus ye kiek wiran asnan identity sia tron non Jesus Christus ewa Christ non kit sapal non sapal tron non Christ. We move on ngeri chapter 3 ga sabun urungan. Iga pasia tron ngasara Lord Jesus Christ pagitan Jesus Christ iwe ye. Ena tapoto arabun therefore apa puta garabun we such non manat pagit ko sa we have been raised with Christ, not by. Keep seeking the things above, where Christ is seated at the right hand of God.
Pakitan siatron marau non Jesus Christus. Ewe sia complete non. Apuan non sabun ru. Ye pun asap-asaporo ngapu rada. Ara fatabi ke pun kit. Sibwe keep seeking. Sibotron nendegeni tron chak afota ekikit. Ikatibat on metodun nang metodun ikaran ngesaptun on metodun 35. Asap-asaporo arapun ikewaya Christ abu amodia. They believe it in God, some can believe it in God. You know, upon Eumenian Cope on what then a key claim with women on Old Testament make are. They were Arian, Momot, non normally believe it in God. Yea. Manokisin Eu apasara did. Yokisin ro upon Saposapora, Arapun. Keep thinking about things above. Not things on the earth. Yea, non namun marat epoiusun. Whichever, ikarai, esakun rufos, rakadoman non kalo se sabon urigat imperative. Wewan ngesabu tuar. Esabu kapas pede de berarga ausemutrika. Perapwe non ngin mapugun non paro sedien sukun kramer non fosen desmiver ngerep non idin command. Alwe afota leti baby on ekome doctrine lang. Afota leti baby on ekome metodin lang ya Christ amot lebeli fitin God. Ye evanelian suven me malalam. Sipo afoda ledibach. Ugisin ro apan tapoto lampare comment ngarapun. Awe aura ngiri lan abi ekiek ekometotrin dan ngesap ekikin chogusun ekometotrin on 35. Command la diggerigit pukitan siatron ngasiwe sipo non lot 18 continuously is a much. Siatron non geng but you soon fought and manawat si putrak ekiki mapan tiperi si tipen lang making lang euderi siaka suksiku siya kun posidi siakar parata parabun afekto arts apirikiruk apol fought orat sire pun inan euderi may monnoda ngikera siatron memaraw non e levi dan fanson kitron ngas ro ngeri fanson euran Jesus Christ e puru spirito ekigin asibu ekigikaran metipeni kanan minnom non paridin thing at priority lon rarin marat medicine bonnom non at waiting top priority whichever sibu sire puyen fan marat nan merin por trommongan metot rabogan bue non ran at torong non egigit bepon feito non netibat serpo fiseke at chiberi wa marawan at soding marawan at sarang fendan Jesus Christus may fat non pai para pasa po ye keep thinking keep seeking when pare was a top priority non marat epo what we use sin for marat usun at spontaneity pan ewogisin man non pukane preusa mon meru rabun fix your eyes sipo negeri Jesus setron popudari metrona hawa salat dikuru nen negeri Jesus wanginan itaitan ran ekigit letibat epofot iran atnan course line sesel non marawat mayoras destination ekigin metipeni Christ me emweni marawat sipo tori posisene uderi git me fatari ne saporon marawat ngaor eran wase church de ne meyot yo at temeni eu fos wa dat non natjeke giek nge me fokun for para rukoruk para wirus nge upar kura ai pai ti tigeri ranen negeri esap nen negeri wewa ngawa ngabat wewa nen negeri esap nen negeri Jesus ewe ton popudani me awe salat duk afat ikaran sipo afata ekigit we muri pandan de ti pat sipo tiperi ekin lang nen negeri Christ ewe tone merigit kebet we nen negeri esap nen negeri
Ye wewen. Pun iga epofot case nanangri karan you are paru suge you must ke focus nge kesapat switch nanangri traki karan nge kesapat nara pan nabat nak kana wewe esaptiro kos betot minesi patret much nanangri ye pareo suku Bible akabasusun sipo fixing eyes on Christ. Ngabar eumaun pun metamang sukur pan metot jika attraction malan firivan pesavan sini po inan atran focus dengan atora annafat nendagari truk mayor temptation ventamang rangan pan mutan switch ini art focus po sipo pan nendagari tru nendagari ngarap awes sesap tru pan negani awes ikan truk nendagari Christ emman tru mochikis Lepan dus art focus nge mayor metot bigan par mutan switch ini art sebutaka tora Christ. Yue igoia Christ abamodia le perivitrin kot. Wamatran kot diri pan na iki man pan pukone Petrus. Sabuno ukisin engon metiu me pan ruwe. Nan pukon Petrus man lan sabuno ukisin engon metiu me ukisin ruwe. Yue era po ikana ni boleh paraphrase. Ra ikanan ewaleni Christ akom torong ye. Ngaran fedro ikanan Poputan ono kisiringon metuera. Ye atwe apirikuru atwe hope. Ausun angge. Pues Jesus dorong laneweleni meibin. Jesus dorong laneweleni meibin nge veritas. Akom dorong laneweleni meibin veritas. Wewe gini angge nginan atwe apirikuru. Ikanai siatu non lan ekin ginin fansor. Ngat petrukul at papa mata pidigirik afot orat sidepun pun Christ afan akom orang lan ewaleri ngerapun veritas. Amot le benefitin God nge veritas. Forerunner akom. Wewen eran fos akom ikapwa fos akom we me yotot tap. Ngiye epotapoto. Ngayon epotapot ngang kenletin. Amu norasi puya pirikut pun parkit. Puikioya si sesako ngorong non ngera puya mencek forerunner akom wewen akom ngemayor tapot the followers. Ngan torong apal memat feridat ngapal suki pareuleri. Anon nomikanan feridat on RPF ngera pun mayor Contak poto repopandeni ni nanderi benefitun God. Eu menini kebal keywords non-arch a rally, non-arch anniversary, not a weekend. Akotur angge ida national apedikudik. Yue angge asekan anger down. Watch mota, watch wafedin, watch sport, watch akotur anger down. We see you lari titi na lari kikin wewan kapasan ko bara anggarap esa pura kodurang ke ngewara kade angge esa kodurang kade pusi sekodur itu tiga pusi sesau ko nanderi ngaca pirikuda wewan ni ye aca hope aca pirikuda ko afan kodur non lang angge cokan etun murnen era sokurang ke Puewang ke mini kucar mi petrukun me ada kerja setori pemu, setori pota. Ngapan ari kerja perarang ke mi bor sokor, ye ke sokor kira me pa kan triprem. Peran sokorang ke ekotur de, ekate de, ngerang ngefan me uran ngesises mi akavi wamla. Wor me uran ngekit bivar akarap makarap riporatan. Cocong mengorang ngafarina aren lekan makan ngerisis. Betul angge. Pusang kerap kata angge ngemi fancak pupuli dikit supaya orang akan atsi boretori. Eweri hipopun. Era ngamo mau tikanon nom keran veritas. Eran forerunner on RPF aku borong veritas serapun. Bebon nom lari utitin fo samen pan apa-apa ngeri di panai lewiti.
Pera ikaran anon nomuya iya torong ngefanitat ngarawewan guarantee. May wasan arikurik pun en ke popar fokun toring alenio. Esaput tira. Afan mallote. Anon nom ewaleri en ke pa raif. Lenium amma. May wasan guarantee fanitat. Yanane kiek ye mete para wewe. Puigai yeman chora kong mayor trantapodo wewan nge sises anon nom ikaran achak witi botron scout awara o am nar keiran mawai puneuran si popal torong po feritats esetrek torong feritat ngapal torong feritats pueuran pal kids si popal arrive si popal tori wow disotrapu ye kiek mewe ye popun Langat sire puna anggarap safar kata acangke ye ace hop ace pidikuduk pesabu ye wanayam safar sen sure audi tio sen endedil adukuduk ma pidikuduk ye wewen ngerapun ikanai lori fanson sipu keep seeking and keep thinking ace kia kipat satenmo puri me fetar ani ferifan ngeisia asire pusi botek pat dipendang meke ginang ye popun eran sokone popan impact ini manat po ferifan po kunaga pota sokora manawan neminang pota eran sokora neminang na teran na example me different esabu ewa gedi ferifan ngafat afar ferifan po mayor ewa pidikoch mayor euneri po sapiketra si sabtek non nomur si kutek maral fantan non nomur ike puike potara nge mayor ho mayor apidik pui karan sia witi ye akiek non nom non fortune anniversary wa pasar non we witi timde punewe pue anniversary is a tractava do medampes anniversary e por wato pal en definition mena akiek pusi botet we are moving forward. Yo akan cecebri wapan parori palanon mefian eben saumak. Epan dengan anniversary arapa pari wewen. Look back to God to go forward with God. Neseven siapa apa ICC rasakan cebri fansor God arabuyet apa budaya ICC. Ada kami ada kit pun siapa budaya. Ngeri pun sikan neseveri di ekwe fanson esur parliament mei trombong yes bukan patra beninga ended non es kun poputari amena outras written ngeri pun sikan nesevan siang trapat trebeni kot puan as look back where ye pare popal somewhere as popal move forward with God, look back to God to go forward with God. Si posawera at non at nare fanson altun sian non kot agani git na god bi muchan amaso agani fiyatun bun ki si popar sabore pad atura ire tingni trombong arabas por poside e wechak fiyat atolan Jesus Christus apal nero abi no kit si popatron channel the blessing of God ye ekigen listen siri non pukun kalo se wamatan wa do bukan pada carani gits non saporona tu fagan non weekend non ran kanai tutmeni atwe hope atwa biriguruk awe ogani asire Jesus Christus wa komorong non eleni meibin eleni mei dingat me murunda ngendedin en au kisira faritat on our behalf he enter into Eweledi mi usa miling me amarar por ferita, ci subject ferita. Nyanon na wewe, bisipo sapoya. As focus speakerai, e pucak nenengeni. Keep thinking, keep seeking. Eran seeking is up wewe gani achi and seek and search. Suka te selpi, kutta on chepen, fan chepen, e sap kon nas kun seek. Ga search. Nge wewe ni raput, non ach monon nom. Ye leti batch e gigich e potet chimney. Michikoran muchen geni. Papaiti e poinan achen tan ranin manach sibutek soroda me pat chimney mevi. E kiegin papan cheke buteke ki sudlang manawai mo making lang e wanderi fani ding met nga bufuri dipon watchen marawan nom gay. Mayor met kot amuchen mangal. Sibutek sabode pan marawani me furi. Premati
Tsakaron safari ito. And ICC. Au git soden. Git mwit in Jesus Christus. And point wa mutran osasan amara tu make to many you we are complete in Christ. We are sukosuk. Sa complete non Christ. We are sukosuk. Tromong ratun pal search. Mapal kutta. Met sapon Christ. Gabar search mapal fantapwe. Chemurin met ratun pal pursue in life. Ngamete ko pal kapasgari pun Christ is enough. Ewa gospel kapasali man Jesus Christus rapo Christ. Period. Enough. Aulus a complete. Ewa suri kanai atrenor. Monon so-called churches muiche versapa sa muiche vernga certain torong palto certain search and mete panava ngamete panava ngarapun a complete sia Pakit church sia complete non Christ we fan nan non native bat make kitchen eventually seek ngabar seek ekis Pan kita parikis ngera esap feridan wewen pesia complete non Christ you are to seek maban asibafatai ke gitme le dibat e putuk non on Christ e we are fit to pesia complete in Christ tirom puiran watte eight best friends seri tsakai chun elementary pan paran libe you can tsak sire tru kami pan sire trom you metata chunora kiki Esap lanai second parliament nin mapan. Lanai suven wapasai. Kapas adliman Jesus Christus autorigit. John Truk apor motulak. Rentiven God autorong lan engeru wadibuku fik meudingatika fik merari. Historian Richard Sadira reconcile what year? 73 or 74? 18, esap 19 1874 atorong kapasaliman Jesus Christus lan mochirok. Atskoleo rasupudei eu feiot. Esor eu feiot merikono feiot autori feiot so epoate para. Feratskoe rasaramano ren Jesus Christus awado kapasalinga ator ngeni lan feratskoe. Sapupute saram Atskoreo ramar supudai rapan wisentron ataba naga wagat apesai tiro puribuan kan sidei mai faitan nan muen meuche awan parana Esra tiro kami pan meneliti ngucak mucak puerate po somewhere pan menon ko yera pan gitara wa pan curi lan each street church street pariene wit menan nosa Esra gaya Parliamentron hui heo kapasali ben Jesus Christus. The question, made en navangal, made en lek, made en supang, melano gospel Jesus amutate potorike tulano fansol. Feito torikenai isa posopon. Siavan toseri truk sia feito non lan Amerika men lan awaiga Yetuk sop sapore kapasani men Jesus Christus miurus mi complete aventori atskole rapar supudai rapar tori kit siapa troy kidai kadai kanne we mo ninari we afala nane wa testimony ngara puye wa ngang supusit sari ai potorong no kagang kadai bukan ko di parasin nok sak modong Yei, ewangang kota afen fotiki non feriach, afito torigerai. Esor American Jesus Christus, Bible chuk, chuk, palmeda kau, Christ chuk, paldikuruk chuk, rendingan kota chuk. Yei, kerai, acun somong palmong. Medei arama sorang rato atorong tom lan muichever parvena return fidien rapo purpone the wind of doctrine asapan atakarian ngarapan muchen pasotenienan ngapota sesere cukup atrat ednetin duku matiwa puye ewa gospel news faith in Jesus Christus pal au kids ya complete in Jesus
Esor med e pakapat. Mejuni ore source sidit medikune ya fantoriket. Med e palapalap sedi Jesus Christus. Mejun or sore secondlit. E popun. Esor no met si popatun kutta. Mapal kutta. Esor no sokorari dis situn pal nit medikune chak avan nomret autorikit. Ach hallada po ye Jesus Christus yang asnon declare justified ton kuna pun non Jesus Christus begitan kitron adwa every family member autorikit saudi deman mikam lead we pun fanat seeking messaging e butak mason has butak tipeni eki metta tri kanan Christ wa ko non amati don non feritat po pal fere ki sipotori na mang ka bumitir ni wisat kitron amon lade ngiri fanso saran dom no papa sa very congratulations ngani ICC sutrapur ngani ko ren e parangan trufagan we lon at trufan fanden anniversary ko ti par support mi par support kapas ngani kich Atskira me para sinna tok an arikulik fentan an muchevan tenaranga faridan aranga an ministry kau kit trona tamatam kit tron nom kit tron fiyetri ang kot apar butchen warong nan puch kot apar mo asinna kit pukit ye wisi ko par tron tuen maral me pananga faridan kot e pa fiyetri ang kapas ngin kit non maran petrekulit non nom ike Levi dan at sa auputiu dan Jesus Christus. Mewa van son Christ heb un severat non roi and return ge ye petrekurin marat. Hat hope. Ran nge ki chonchuk nen negeri afota eki ki trasipo focus. De partiperi ikran. E subjun met tachi gen ikran pun Christ Arab and un sever. Ko de pa fe yetu heavy in sin.